saya yakini sesungguhnya Muhammad itu memberi bekas di atas segala sesuatu yang kalian pupuk Nabi terus ngoronyo matang tinggal dan terus ngoronyo je sejarah dan terus ngoronyo kitanya tetap tak peraya uralahena Nabi man abdama maulidi kana ma'i fil jannah so matang yang peraya uralahela negeri Nabi nak kehuringan bersama lon dalam syurga yang mana jemaah kon pura-pura Nabi kitanya khususiat gujuk kepada umat hanyalah semata-mata umat yang paling disayang oleh Nabi yang keju urang kiamat tengok lo Nabi awate ai nohoi le Nabi ummati 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 nohoi le Nabi wate tae dia te tutu siratal mustaqim puikun le tutu siratal mustaqim somantang yang tempu buat dosa raya gata pre musiru tu hati halo Nabi belah rade pun berdoa le Nabi salim ummati salim ummati salim ummati ya Allah ya Tuhanku lupu selaman umat long yang na di melasah ke dapang kurung temidun lagi so berdoa Nabi pakan tebak gara-gara ne prayo urolahe Nabi pakan tebak gara-gara ne pegat kepang oleh Nabi khauri mulut nyo kenyo paling penting di dalam kehidupan Nabi hai sejarah Nabi tentang masalah mukjizat 50 boh nyan padu boh kalau lempegah hayo nah dua nan dengarkan sejarah gluh lam huten kenan di plung lam taren roh di melawan kedeh keno pihan lele sirap di mo di ngadu dra ubah Nabi di Yahudi di pergi masuk hutan Nabi kalan yang botaren predisinan ketika Nabi suruh ilai bluk ubay pahit amang lam taren di mengadu legluhnya ba Nabi ya Habibi ya Muhammad gateh sayang ulun tuan kamu kuman nepelelun hai pang ule ti alun wa sayang raya anu dua banceh barawa ya ni gelek lu ya kan alian pun tahu Nabi gemusyawarah Nabi dengan Yahudi tak cipeluh tiat munya memang luh nyo hai temu awak kena batat bak lon tuan ilon siap lon big luh lain ke gata di musyawarah taci tes taci uji tiga akun Muhammad pua butoi ujian Muhammad nyan bagdanya rupaji ni cok luh le Nabi ne belah iwo luh ya bi momai ya bi momai le ibu mana le luh nyan oleh yang hemat berdoa berbahagia iwalam gluh di lop lam taren ubena awak Yahudi tentaren tamang Islam oleh tamang Islam icok gluhnya dibeli iwa ba anu belewa mahai nyane kejadian contoh ba Rasulullah lo tak 50 boh habis dah pegah nyane kama nyane kehebatan Nabi oleh yang dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qabdakat hilati adrikni ya Allah drone yang sungguh nempu sempit hilah daya lo gerak lo rezeki lo keadaan nempu sempit lo tak bu yang salah lo nyo ya Allah lo tak endo dosa ya Allah adrikni ya Allah nu perumpak le drona kalon yang god ya Allah ben juk lo yang bro ya lagi maka oleh karena demikian buat yang buat le Rasulullah mandum dalam keadaan sempurna
Yan kah. Kemudian mak mertua yang berbahagia, Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah dalam hidup Nabi, hemat yang paling hebat bakwate masa Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam balahe nyan gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala irhas ke Nabi. Putra irhas ke Nabi bakwate lahir Nabi. Yang pertama, suara Kaabah man put boh tagaw. Tagaw num, tagaw iya, tagaw likut, tagaw belakang. Nyan mandu-mandu memput boh tagaw Kaabah. Naga tagaw Kaabah nyan merupakan yang imutu bawa telahena, bawa telahena Nabi. Poh badum lahir Nabi mak. Poh put malam. Abraha rencana poh put malamnya dia serang Kaabah. Tapi handro karena nam tulis dalam ayat Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala? Adakah tidak engkau perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kibanjaran nepupuk oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tentara-tentara gajah yang rencana ya serang Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum? Adakah tidak engkau jadikan akan tangan-tangan mereka itu, kekuasaan mereka itu? Hana tenaga awaknya, awak Abraha. Ya terang Ka'bah. Pun dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayran apa? Teral ababil nama cicemnya dalam Al-Qur'an ba'alam tara. Bate bababa manyang dan di lambung dirham le langsung ada gajah yang raya. Bum lagi ada dua mata hulai mak kasbi makul oleh kunang awak gajah-gajah dan tentera-tentera gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha kunang atu hulai mandum mate mak nanjak kawarak bak tempat Abraha yan han ke bidang itinan tempat laknat ke begah maka terus kenan moto bek dalam tampi ngiang tagai mentong berangkat ya mana nyan tempat bersejarah Abraha wate hancur tentera gajah lantaran lahir Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bak malam 12 Rabiul Awal nyan irhas belum bahawa lahir Nabi ni le Abdul Muttalib mulai dari fajar pun nu pertama lam Ka'bah ahlian nu tawaf salla alaika Allah hu ya adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani le abeh nu tawaf le Abdul Muttalib nu puawa kai dun urau ai ma kapoh lapan urau na puawa urmo balahe yang awan yang hirin dan Abdul Muttalib watan kalan dari langit awan itu wajah Nabi hana kunang cahaya Nabi ngon cahaya mata urau nyan hirin lam nyan puawa laju le Abdul Muttalib nyan kenyan sesuai lagi lam yah talib binatang klenahan tam jiplung jih mutu mengan sayyidina lalat jamo pihan tomoro niba tubuh yang mulia Nabi ni puaw li Abdul Muttalib ke dia rumah hebat Nabi lam bakwate Nabi lahir gebalut le Asiah dan Maryam naneturi Asiah mak
negeri natam na pa merumpa atiah tu baik. Hai Asiyah Maryam mak Nabiullah Isa. Asiyah istri Fir'aun. Di Asiyah gemudoa urang malam, ya Allah ya Tuhanku, uranyo lon ka nabi jodoh ngan Fir'aun secara paksa di mekawen jih ngalon, ya Allah ya Tuhanku, lon melake ba'dron, lon mengade ba'dron, ya Allah ya Tuhanku, selama hudab lon baitime sentuh tubuh lon ngan tubuh Fir'aun nyan menan tengah hemak Asiyah watene tidron ni langkah madron ni ibadat ni budak semayang tahajud. Urang inang mak menyaperle mulia lang ampung, mulia lam rumah tangga, rezeki mudah mulai lako sampai terus ba anak tu nyan hai mak metuah benar ni budak semayang tahajud. Semayang tahajud bawa teh malam, nyan semayang tahajud bawa teh malam faedah haji lumai sa mudah rezeki, lumai dua hati senang, hati aurawa, lumai leh muka bercahaya-cahaya di waktu siang. Olian yang keput menurunkan rahmat oleh 10.000 malaikat. Puluh boh rumah ubarat, puluh boh rumah utimu, puluh boh rumah utunang, puluh boh rumah ubaruh nyan ban faedah getanyo semayang tahajud. Pajan semayang tahajud mak ada kejut luh jaga tengun bawa teh malam nyan watenyan baru ada semayang tahajud nyan. Tapi nah ba ujian kenang ba serai wong nyan kama nyan menan Quran semayang tahajud taboh tre yang gepubut le alim ulama. Mulai dari kota Tarim Yaman sampai terus ulama-ulama besar mandum diurunyan semayang duha hantom pernah tinggal. Tayo na. Nada puput. Hei, nang semayang duha. Ini laga-aga yang mudah-mudahan nang semayang duha. Pat aku wop. Pegah na, dai menatan. Semayang duha. Ada budak hoda duha. Tumayang tuboh ada tideh mantang lam katho, tumayang luho tideh icong bakala, tembayang asa bau ujung HP tumayang asa mengrep kedeh dipake oleh tumayang insya mayunai tumayang bian mehana kai meng ciplam ai ane muda imlatah dapang mudah-mudahan hana mencip ino na mencip ino hana ane mudah-mudahan dapang mandum goy na utan nadi ti malam mengoh baro ka da buka sang dena ya da buka nyo da buka je da buka nyo dempu da buka yang tirodro na yang buka cip do lo amanah bagata na perle mulia dunia mulia di akhirat perle minta rezeki yang haliga do ja ana mentua bila tapak dua bila punggung beraha tajak beda pai gampung tangoi ana mentua balaku tubuh tapajoh balaku atra tajak balaku linggang dan pinggang balaku ija ana mentua harta gop harta danyo ku danyo be pegah na boh terkah beo anje cop bom terkah hareum kampung Bem kara-kara ilake jo boh terkah dia jaje boh terkah harum. Muzul long kuak menjudi, alian lepeng ku jo terkah kerana harum meranun terima meon depu long menjudi yang. Kampung. Ambai ama encip ino lang kampung. Yan di dungku yaya dungku cahaya pi wajib ke pegah ya. Ane me muda yang mai encip Hotel mukawin hana kamu yang cat nan kun. Buka jangan tangan gerau kainan. Benar ni. Betul pakat benar ni mudanya mah. Mihana dah begah langian lale menci biro tentu. Hukum menci bahari mah ada om dua walaupun alaba BP. Ai, dah begah long na pala bo terkah nyan pala BP, pale BP.
Karat-karat dah pupu yang kawan-kawan. Anak muda, tayo harus tampil dan tayo harus terampil. Anak muda ke dah, baik anak muda umroh. Iya cung atau apa? Baik benar. Andro ni yang muda-muda, anak muda betul amat bila Allah Subhanahu Wa Taala wadai kana rezeki. Wo kuno kampung, tak sanjung urun duha. Oh wadai kana rezeki deh laranto kuno dapuo, butangiang bakma. Mak dekah hanale, ayah dekah hanale, nyan beda pakai yang jadara. Wadai tro tawo kuno kampung, nyan pupu yang mungkin tak tuon tak kerja, tak bantu masyarakat, tak bantu kampung. Supaya apakan tenang dalam dusun kata tidak minta belanja. Kampung kan? Mudah-mudahan kampung melatang depan ni mudah kalau puja tunggu. Ya lebih-lebih tunggu saya. Jir ke tunggu, olian jir ke kepelam jir. Okey. Olian jir ke pimpinan bakron lo, mana mudah terpakat mandu. Yang jero dadak ya. Nan dengar ne tetot ku saya ne tetot mami agayan gebubut Allah yan baik ne buat ni tapi kan nak buat Allah ya yang lu puilung sebab banyak kan terjalung ku saya yan ya mana ni ji maka oleh karenanya ni muda tua gata wadai kana rezeki ni tua jo bantu bagian miskin jo kudu lain baik kira-kira baharta baik kira-kira dong tua baharta ya lagi yan napang dah bantu bebe yang je dah bantu bacaan Allah. Sebab uranyo kan? Hai mak. Uranyo lembegah badraw ni. Uranyo tungku kata pakat mandum. Acehnya kena pegot. Nak ada dengar mandum? Nyana hai. Pakon. Kona robang tunggu saya yang je anggota dewan terima nasih yang terus kena tulah hormati benar. Nyan kabutoi dadat program berosa nanggro Acehnya troh ulama kedeh memandum ada jet ubena seluruh partai-partai baik partai lokal ada kala partai nasional yang menjadi anggota dewan ada jet betungku alim ulama urmalem pakan sebab kali tahu broje, kali tahu. Dumna trek di mak lewat tikula, DRS-nya DRS je. Pa yang ka maju nanggro, pa yang ka maju ke agama. Nya bukan. Nya bukan. Uranya 3 batungku, leban. Nya mak. Ba aira no pi menanji otet gede na tungku tamang jalek, pilih ju hana berlepeng. Hana berlepeng. Yang berosa tunggu saya nak lekepeng baron. Ana, bang tunggu saya. Nak lekepeng, nak jopeng. Hana. Uranyo hema Munyang sayang ke nanggro, sayang ke agama. Sayang yang butoi-butoi karena lillahi ta'ala. Ngon utanyo ya ikut ni roko hang ku pilih tunggu nanti hana ke jopeng. Jopeng dro ni jo yang papeng hai bega buat pilih tunggu. Menahan. Baru betul. Baik ada pilih apa perahu geludu tupot. Dimat baik kulang thoi tupot. Ubena harta nanggro maju ibu ibahua gerungnya. Ingat nekan mak tak jamun ke kuliah bilo. Putra good. Adumna le hakim atau jahim ahura wadu dawa. Gemuhukum Gepebeda asaikan nasi bungong jarau. Asaikan nasi bungong jarau. Ada jamu. Uranyo beda ke mana? Padumna lo di pejabat. Lupa singkat di pegang haba. Oleh teken 2 on surat. Penting dicap 20 juta. Pedahnya bukan? Yo ni. Yo ya. Makanya orang yang korupsi nama modele. Oh kai korupsi, raya pro tinggal bertuh pro nang kubu. Baik petang kaki ban. Peng negara,
penang rau ata rakyat jelata ata fakir ata miskin ata hak gop ke gop ata hak rau de rau hai kadang na urang ngati-ngati lang ngepong he mahe wajib hak jaket jok urungan i ketanyo yang kaya-kaya baik tak laki jaket pada ku imum baik tak laki jaket pada ku kusi kira-kira thep dapat jo rumah teraya Honda depina nempuna kada pakai dongku imum dongku kusi tunjuk nai mata dongku kusi tunjuk lah mata dongku imum lo ana ni bijak keut ngeutu dongku imum jamun kalau kubi uranyo hana kubi le projek katiin uranyo kaya bahkan bahasa kaya anu ka yuko kaya pai pat ingat imulabo oh dengan pui mukat anak aku depa pokoknya pu peng pu motor lalaga dumi jo peng monyo ketanyo kanai bi peng le anu ka lebih daripada kadar tapajo ka thep napakah kedraw de tirau harum cok jakeut namu bom ai ma namu bom dekat tengam monyo peng tu biat kau depa di bingang-bingang me peng tamang di bingang-bingang nya hanai bayi peng BLT beo thabok mdala kudan guru lain na tak kena juga begakai anak you bila Allah selesai masalah anak you bila le Allah ya ma munyo tanda urang gakai kali pernah kamu janji mantap nyolo nak janji ngan ron apa janji nak janji lo ngan ron utang ron ba lo utang long ba ron hanane jo janji nyon tu tepok ko mepeng bah nak dongkon tu tepok ko mepeng bah gat pa ko preh ni timbang puak merudu preh ke kanyo lagi ada preh boaranyo nana tro ngon tengok ana tro udah coh HP telepon tak denak gop jeut hanjut memang ngui utang pulang bayar ngui pulang utang bayar tapi hanak you bila Allah orangnya hanak tro hija ataupun ajalah lain hija telepon begat hai pakah hanana mepeng baro janji ngan long nana mepeng baro janji ngan long nah tapi han tro le kuja kai cho hujan ni nai lum putu ilong kuja ngonda anaruh memantel bang upagat teman dia bengeh tu dia bengeh bet tak tunjuk je lah mata gop ika cikana alasan menyaba utang hai ka bayu hai ma lang bahaya dat utanglah thu tingai yang kejet tamu tutup lehun tang yang urang kana rupa urang hanja tapi ke yang penting hati budi bahasa berangkau mana begah apa yang kejet ada begah meno anu muda tua bertajam bahasa begot bacut sopan santun lebih tanyo ngurun tuha beuna ta hormati ta tuha ta muda yang anu maya ta sayangi yang besar dihormatinya maromate menyahan hati adong dua kata sayang tayang Allah jo kata sayang tayang Nabi jo sebab pakon akai itu kriyen yang kerja hanja kira udah myo ilong ma elon nau motor lah gak aju anak kriyen lo ilong jalan lo la ke pugot lam dayah lo nyanti kan buat long kilo nyalon tamah lo maju terje hai bi bereng muigun droi pitan sebab na te proyek droi le cho dui de no na nyo mak takana proyek droi tujuan ni dua di dalam parlemen walaupun parlemen di dalam sebuah desa tapi yang tujuan perut droi nyo yang bahaya mal nyo tadi makanya cok contoh bau urang daya yang naik lemai cok contoh bau urang daya yang gat akhlak yang gat budi pekerti oh hana dapat contoh dengku datak contoh ba Rasulullah hei pa mana ya Rasulullah irham ngan nuga de balah ngan bada bahasa dayo apa balah ngan bada itanyo irham ngan bada de balah ngan nuga bro kai
baik menan, baik kuan pakai lah kampung mau. Kata sayang antara satu sama lain benar, hormat, sopan orang lain benar ada sayang. Bahkan termasuklah berumah tangga, kita nyojroh gara-gara tak pujroh akhlak kita nyong orang lain. Yang mana ni? Emak ingat long kan bekas Imam Ghazali lang kita yang Ulumuddin. Tinggal dalam kubur begah han gebi bro le raur begah le Imam Ghazali lang kita yang Ulumuddin le raur han bro tinggal terus dalam kubur. Tata yang pertama, orang yang selalu baca Al-Quran. Yang pun. Yang kedua, orang yang selalu getem azan. Ada kala gekamat, ada kala gedengar azan dan gesuut oleh yang gehadiri jamaah. Pada neramat, nyan yang menyangkut paut tiba taboh azan iqamah urang dengar jak jamaah. Makanya melatah baik mati hai pemuda ane me muda nak sayang gedro tu ai nak sayang gedro tu munya nak sayang gedro tu melatah budep melatah baik kubah ku dapat ini melatah gedro ku lagi benar orang ro ni likut budep melatah budep daya budep melatahnya di banjara benar berjamaah dan mempahan kedot terus lang kubuhan bro orang yang sabe-sabe berjamaah selama udep ke orang yang terus lang kubuhan bro dan kagaiban orang yang sabe-sabe baca Al-Quran kayaknya nurul malang baca Al-Quran pada terus lang kubuhan bro orang yang sabe-sabe kayaknya enggak azan dan iqamah orang yang pasti orang azan dan orang iqamah pasti kayaknya benar jamaah nah jamaah kecuali lu gadan tiro kamar tiro gedai mumbi tiro yang nakit ladum desa na yang menan di gadan behana mo tao ngontu gepih lagi triang di belah lapan Allahu akbar Allahu akbar itu le lain apa kau cekak imlasa tadi yang tu benar roji anyo mandum menad aja. Tegedi ganyan tidro getok bet tapuhing. Tidro getok bet tapuyo bet aja relikum latah. Tapuyo. Gitu. Tengok kamat rimuang dah. Tengok kamat tu mantang mamit getau rimuang. Ubena urang poi tu biar untuk unom latah. Gara-gara rimuang. Muno teng kamat ngangatan nang terbiyet. Macam-macam ai dah ke malam. Nyok. Maka oleh karena demikian mau doa yang berbahagia. Ada je di Banjara jamaahnya muda agama Rasulullah tak bekam. Maka pakon gubudoh ulama kalinya untuk gubekam agama. Cuma mereka nak bekam agama oleh ulama nah. Tapi tanya nak bekam. Baik dia nak ada ulama. Tapi kita ulama begah nan kau. Tapi kita bukan ulama tentang pura-pura. Tahun menan bang maka termasuk dalam salah satu zikirnya. Nyoso mentang yang tim baca alam tabah terima. Hasbunallah. Demi mamlah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. 12 ke? Padung? 12? 12 ke? Uri yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir yang getulung di atas seluruh dini aspek kehidupan. Bentang akibat ratiki hanatom. Nah, linto anu dah hanatroh gini karina ridara ridara taboh nan taboh rina ridara lagi Rina rayo ju tom kawen tan kadra kedoina. Ya lagi. Amat TBL le tabo yang pol met TBL yang kedua met TBL yang keput kagak ke habanan bel tayum le. Ya. Nyan ke Banjara. Kun dikir 12 go titik diurau temala. Hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nyan baca mak. Hai. Drone nan mutang. Hai nu bayar le. Ikul leu reng bau dang. Hai tu damina utang drone yang balon ronyo kalon pemaah. Padu bro 30 juta. 30 juta itu mah gara-gara hasbunallah. Adapun tanyo utang gegap. Hai tak bayar. Hai tak bayar le. Pendebitan ngon awak Medan Karu. Awak Medan Salus. Kayak mana? Nyan baca. Kita buka pintu kedek. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maya dah baca sirat adang dan buka kedek 12 ke. Ha 12. Badu mak ti kurung-kurung dat leh ke. Nyamanan. Yang kampung ane mi yang Mekah-Mekah. Yang ben begah anak purno tepu malam yo. Yang depeuna. Kampung ya ne. Hai, tangkat dulu ni ya. Hana. Mangi bane tawa bae. Kabe wo. Buat mangan tak dengar ya. Ya ne. Ai tinggal 12 hari. Kah? Yang ulang. Oleh yang baca dalam doa itanya. Yang zikir dalam doa ke. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil murtadin Allah fansurna alal qaumil zalimin fansurna alal qaumil mudillin. Bantu tanya oleh Allah daripada agama yang sesat. Agama yang sesat hana terus lebak dan nyawa. Agama-agama Wahabi, Syiah, Ahmadiyah, Qadiyah, macam-macam agama-agama yang sesat tu. Nyahan terus bak dan nyawa gara-gara tak baca zikirnya. Nyambah nan doh. Alayan. Terima kasih ditanya kali tak puja kepada Allah. Allah yang kali kebi nikmat dia ditanya cukup tak le. Nikmat urang, nikmat malam, nikmat putih, nikmat hitam. Nikmat nana minang mutamahlam ngani mi agam. Tempena. Tak pula pada tiba wate itimo sabah puri deraya. Nikmat. Nyo kenyo nikmatnya. Maka dagun alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Mudah tak kita nyoka bila Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Nya kan termasuk salah satu daripada doa. Hai mak. Wate Nabi nerum Abu Lahab lamon. Nanti kan lam sejarah. Bukan Abu Lahab lamon. Gara-gara kuhmon tujuan dia untuk poh Nabi tapi duduk thorat radro thocok sama Abu Lahab lamon Nabi dijak ubena talo di kota Makkah ya cok hana ai cok hana to talo tapi kota gejok le Nabi nganjaro Nabi pun baca le Nabi yang luar biasa apa katanya bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Yang tujuan Nabi ada ajar Abu Lahab bertamang Islam. Waktu kita yang le Nabi, hai Abu Lahab, hai Palong, netem tamang Islam nanu tegedi ku petengah. Waduh, hai Muhammad, boh jok boh belangan dia terus waduh baru ku boh nan. Ya itu le Abu Lahab. Nyana, tapi dah hana tu petengah huruf lain kecuali ngejar Nabi. Cuma mengaku le Abu Lahab tidak lamon mengaku. Mengaku, hai Muhammad, munyai ka petengah long Muhammad, nyandi long hai Muhammad oh, munyai ka petengah long. Nah, tidengah atralong kujok ku gata. Nak kebi. Ana jo, ya nak kaya Abu Lahab dan ando.
Yang go telu pendengar hanai jo jatra selam hai tema. Ya, yang kerja begah dalam sejarah Abu Lahab mamdua yang berbahagia wate mate bro jantung bro agi bro hana tho khadam le nyawang mentau tapi irasa pudeh sakit duduk ya bah ikat baki mai sumpam lam bukit gunung Terandit buah miro ya lagi li tiak lamon oi tiak lam gunung Ibrahim mina yang ke terus royo mentang kiang keputimoh oleh Allah Subhanahu wa taala babineh bukitnya keputimoh bak sadar yang bak sadarnya nya itarik resap yang buruk-buruknya iblis itarik kena mendung kada ha kenya yang keputimoh oleh Allah maka tanya hanjek jak kanan mukruh tajak kanan bak dempa Abu Lahab baik dah pakat jawaram de ilung tengku ne ba kada tiga bak kuburan Abu Lahab hanya jak lagi ani ji kampam nyan ban kejadian ka tugas hitanya wate tam zikir sal tuka ya ghafar lake badron ya Allah afa wa taubah nubu maaf serta taubat wabil kahari ya kahar khutman tahayala wahai dron ya Allah yang maha kuasa yang maha tegak khutman tahayala nu cok ure yang mencawa-cawa kadang nalang ngepong demi muda yang mata-mata begak kai kaya mana ndang urun duha-duha yang mata hate ya buat benar buat makna buat noh ini menasah na buat nah pura orang meh orang tetu alhamdulillah betul benar buat nak buat babu mana babu baru lain nyecit pokoknya benar buat menyana abu lebih gat mana abu tu babu badro di noh ngepurno doa-doa semayang cara-cara semayang penting nyan adalah ilmu yang penting selama mentang udip abu ino langempung na keputunyo danyo jalan kebajikan patih yang behanan doho yang dia abu hedat dalam perjuangan jamun kalau perjuangkan anai dengar tu tilawa yang iyup tut roy le tayup tut iji bu roy gede kerja yang keberteh tanyo pernah manok belara ni tek manok belara tek ijak dong ibluong ani tek gede lai ada jo di mana hoi yang ke yang belara ni gop yang bahaya dak nan depu mah bak dak belara lagi umpama manok karomboh kleung manok karomboh boh kleung mate kaceh mama ai mate cok yang hanya pakai ya buka habis kajian dakwah rayo mak ya jom kai tengah 12 kesimpulan yang sangat penting mak nyo walaupun baju tegai lantaran tengah hujan lagi nyo maka lagi nyo dakwah tengah hujan kon dakwah dong mudah bu payang-payang antran drone di nya lagi walaupun di tapi lagi nyo kenyo yang paling penting ya mudah-mudahan bujuk pelajaran bagi lo dan bagi drone memandu pemuda lod drone pemuda ingat apa pemuda mutuah apa menyana sayang ke desa sayang ke kampung buna tersanjung urun Tuhan rezeki ke bila Allah Subhanahu wa taala pajam-pajam na acara thiele kami imlasah ya lagi ana yang berkah urun dua-dua fakir miskin yatim piatu santuna ni yatim na urayo ana kakak ana uku benar ya lagi ya ji yang mana ni tujuan begot tampak mungkin hino kementeng mudah-mudahan pelajaran bagi tanyo memandum nanti pada hadirin sekalian lelaki maaf di atas segala kekurangan dan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.